je bitiase no de mama mi no we de adi mi sitie obebo wo madam ya ka asem na akwakoto bebi eto ni ahwe kwa ye be fa so a ye be mu na manager de wo ye no police fo kra ba mananka wasesa kakra no wo je wa asem mo de baba betom on be fa ne bo nkwai on be fa ne bo nko e bia odo no okowe petition ba otimi ne ho adwuma ntino ono enhye da ha de bia so odo me fa ne bo nko e ya mfa ne ofia am sei so odo me fa ne bo nko do de be ndua no de aye no okay asamo na odi abana se papa je oni won ma afu ni etutu ye ne akọ no se wo se nko ba ban ka ehwe na bi asamo kwanko ebi so woja wo koi me ma me ba ko bi wo sunya no de message aba wo se wo de cornerstone abre ye na so ye the rejected eko video sam kofo betinti no wasan ja ho ye den eko ese woko na so san ko ye obi o ma obesan ba bi wana obeja bo na to ya fe no deny also onfa abo onto bo you and I we're not there what ya so anka be defend ho yes nka wo na oti akasa oto bo o fa bo ye se o fa kwa na so message na ho what ya say enso wo ja hoko nti asem no yen kan se na mfa ma so eko so fiefie mo amafo bo mo ire no mo dem yes obi won ma obi a 3 days bi na wu hu no o hye dem mo ni kura boda ma na no ahono ba obe pie ma nkofo be hu nti no o hye dem ye di so hye eto to so kakan sa onko kan enu gwase aba odo ni kunu dako eja ya ba eja ye hello eja kwabna oh ya sha sia kama ada na wo ye say hello ana networker hello ejaye network ba kono enyina so hello ejaye papa je yanto aso so it is only very careful my dika ka cho say unu obi a o tai faniama e de ema ne so ye hye enantia no you very careful pa because ankofo no say adenya ko bo mu pe niama sesa se ne osi hu niam no hu ne sa so ho ti yen na nyame asese oto bo no anka no ne mo onye break so to ni kuru bottom a wonyai e ma ne bi akronfo pa okay yes e ma ne bi akronfo pa owura wo dem a na ohwe bi a osi kasem ewo so what you say be ma bia so de na dwe woni sika ho pa mo na mane epe no ohu se wo na wafa one o hye wabufu enye obu akofo bi wa na bufu ba na oto ne nsa oban so de onya kobo ne pe asa na Mr. Ayen so very careful ensanya ma no kra won twansa so we say ka say mate for so be a decent ba o your mate for e be very decent omo ni wadwuma omo ye omo bu omo dwuma omo ye ba ko say oh mate for the onu week kwa no fatra mo e won kofo tim sa anya hwekwa na ne nsa we dey onu ba your mate for omo very decent o ka so mate ni obi aka so oh mate ni obetimi aye so obi aka so oh mate ni de obetimi but enye mate for nya na eden etisa onya ensa ne nom no ne ire entra so bia because ode wa ba hai kwabena ye odin akọ onya hwekobi so kwabena ye wo say odi mate watam buo kakaka we ato na wo be so oba no ukure na so ye de ya benjel ne ensa nom no ode ya benjel because e boba we sisi ya police for bebem police for bebem court bebem court be when so betete wo no na wo da remand and there so now that remand enti yen tu go for before niam be ye fa e de ko e me say obi kwashi ipa pese me pese me boni dimpo like me pese me describe ni pa na se no sitie okoye o onye bida e na ye soma na so onko ho e na koje kakra bi no ye dem Thank God it's Friday and na ye fiada September bosomen ne da to so aduonu enso wa fimpinu ene aduonu enai mu na ene fie se de wa hu se dru fiada sa no a na ba bia taidi obi agina konwa obi atene radio wotene TV set ho adan ya yetie akoma mu nsem ene eye fiada ne senti eye easy Friday enya sam ketwa topic ayebeka wasam no paasu na tie bi esanse esisi wa miamia ye kasa yimpokra no wo biti bi ho wo wu enso wo se odeshi woni ba bi akọ
what namu wu so ye busa se wuti mu enkoye na wuti what namu wu no uwu dia ebeye ya na abusiama mu nyina ha ama mu akwaba e de aba Akoma 87.9 FM so dwumadie ni din e de Akoma mu nsam na mesi Akoma mu nsam de ye kan de wonim ye da mu live on so ewo Onua television so na Facebook on so Akoma 87.9 YouTube ye dem Akoma 87.9 TikTok on so Akoma 879 FM na wakoni nyina na wakotwa bi na wa share ama yonko so anya bi a share na ene wia yi dwumadi a yatena so no kan ye ho ekosi se no miensa ebebo na ya sorry na sports screen so edemo atwa so ewia yi mo sonfo eye me Akua Ofosuhemaa Boateng me se ya frem ye Awuraa meje so metnemu edi ama me sister penny beaches feel gabra anti bi baby awo bi atwedi amponyankropon onka wo ho na de wo yen so enye nhira na enwie peye abusuafo yen hye yawo kransima na yenko yanim we say a dream is what makes people love life even when it is painful. A dream is what makes people love life even when it is painful. Na chese da yeso ene manipa edo abrabo empo ebra eden emu da yeso o da yeso no aha eno ne bema wakoso ado wabrabo empo bra wo ahohiahia mu owo ahokyere mu owo tebia bi a wojo ho a engie mu esanse wo hu da yeso a ewo wani so ntino opese ofaya onua mu na wodi kodru sa abotaye no ene da yeso ne ani so ade hunu no ho awia mi hye won kura se emu abamu mu na se de tie bia no ensuo to awia ebebo ye hye dwumade no ase e de abamu na ansa na no ye mpeska won se ne mpanyifo ya pa cash out ne ho ntoma na ya pa ho ntoma no enipa mienu enya 2000 Ghana cedis ne ya enchai Tony best ni show ni so omo age egwu mu botom enti wotu wa wo twen de ye gusu aye ye ti fa wo MTN mobile phone no de wo MTN chef ne da so no fa na ene me nkwai na emprempre ya mencha 1000 Ghana se si a wo de fa na ekọ oba dial star 439 hash star 439 hash na wa bo send wunya bo send na options ne beba bebre eba select 6 which is Akoma FM. Options ne baba bebre no select option 6 number 6 no aha boso na ewo soko eye 5 cedis wunya boba ku bia 5 cedis enti twa dodo bia a opese utwa na hye nso sa dodo na utwa no na oben wunkunim die ho so benya 1000 Ghana cedis no enti ye twa ne bebre 5 cedis di ahia ene 100 Ghana no se sa enisima na jasa sa wunya yi once the free so a enye 100 Ghana biem ne santi dial star 439 hash star 439 hash na wa fa number 6 aha won se ewo ho ene guso no number 6 no ene ye Akoma FM enti wo no so a ebeba se ba ku bia ye 5 cedis enti pa obebu sa no abo bia 1 ubo 1 show chese obo 5 cedis no ubo 2 a chese 10 cedis 3 eye 15 sa na wo ko wanim enti me de menya nka ya no abo 10 ahye wo na akoba bi kura na wabo 20 ahye ho kakra bi na mbati afiri so a ube wana de ketwa akodi kese wo de ketwa ra akodi kese afi 1000 Ghana ne ba na enne Friday sa no on se weekend ne be ya Diana frifia da nwumre ti sa na ka ne boys girls na mo de 1000 na boa de mu di ade a de na esi da wo aha we no wa mre na wunya ye enti wudi 200 cedis kura hyem na wunya 1000 Ghana ti tu ne to baabi wanya faso 800 cedis emu ode ne sent wo dial star 439 hash star 439 hash na won so wa select number 6 na wabo Akoma wabo dodo na pese wo ye no e de ahye wona bibia so atimi akọ animo na won so wanya wo chefa e wo dwumadie mu esan se wutie ye nti na wo hwe ye nti no yesi e pese won so unya dwumadie mu emfaso ebinti nti na ho mamanfo eni sika ni nyaw na eye real amanfo di nti won so pe na edi bi na bibia so enko enkan na ene ye hwe yapomuden won se enne
screening na yakwaso omunwie omugusua health screening no was Zian Naturalist Clinic for akache ka ho ne kɔ na kwahwe apomuden won nsɛm wuchi 100 cedis awo dem screening na kɔ he ba nyina lab test ahodo kɔ he ba nyina abɛyɛ ni nyina na o ma hwe apomuden won nsɛm adure wasa wotɔ no sika kuma bi the scientific ni kyerɛ mu wɔ na kache na mo emboa Kumasi fo be kwa etimetim Lumba Junction na enkrafo to akoka so a Tuba Mama Africa Junction Old Asuma so mo behu omo wo Alowei Junction honoma Ashamai Tulaku Christian Village Accra won so mo behu omo Fred Doctor na 0246 594117 na ebi a wo hwe mi ya asembi tetew asembi how wadwene ho agya wo yade entina wona ndwene ho na nwu obi tetew obi bu kwasea fane bra na yenhwensiesi asem no de wato asase ama wasa fa akira to asase no ye de ha ye se yeten asem yenten nipa kro so watie bia fane bra ye be hwe ne ye be frɛ no na ye nna ka asem no otie na so pam de ye be ka ne bokwa anya sa de a ye de be ba ha betwum okwa ye no ne senti de obi tetew wo de obi de ye wo de aworo ka wa ade afo abetiri yesi fane bra na ye musa ne se adanti ana woje wo hyebre ade akohye adakamna mu enti wo haw na o wa mane bia na pese wo fra wo be frɛ 0530 mo fanto so na ye koye nim na wa frɛ na bibia so atimi akon kan kama na won so onu omo atimi ahwea bom ti wo frɛ production line no a wo frɛ production line na producer be fa na onu wa bon komo 0530 507849 0530507849 frɛ na won so fa wasem ebra na yenhwe ensiesie ne kama na yemfa maw 0530507849 0530507849 na won so efo wasem bra na bibia enkoye ene nkomo no ode enkomo ni mu ohwam enti ansa ne de topic ne betu dwa no ene die mu ni ahobrase mu fa pen fa pencil fa obidie troda ho je numbers wei na enche ye be ka kwa kire kitua bi na ye be phone lines no eza se ne wo se mo ba mu dodo na ye ho ba bia mo nsumu gina number be frɛ na oba dwumadie ni so bi no 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035 na abusua enne asemu a edetire ala se dapono so a ye bebobo ho no topic for discussion no enne ewo eye Akoma mu nsam dwumadie so live on Akoma 87.9 live on Onua TV no ene se ye bisa se ede pa dia ne ma oba anase bema ekoswat na aware anase empna chiemu wabra ye bro no ye na yakayaka de ye hye ne ya nanso wo se chinchina atwan wada so gina de ogina osua borobo den ne beba ama oba anase bema obekoswat na abusive relationship anase marriage emu we ani asemu ene ye busa na ya bobo ho na ya domu esuko enti won so jebre na enche ye ka ya kwa ya nyim sima kakra bia ye be ma won so ho akonya na waba na won so waba be kire unsemu ne enti a wususu se eba ne saa ema enei omanfo bi eye saa eniema no na enrada ye de to manim sanke ye kwa homa ne so na ye ne maame enu Mary akwatwetwe nkomo maame no a ena no oba ha sei eye enrachi oba ha sei na wode na asem bedan ye sesofo ba bia bo ne ba yi a kire ne ma ne santi ama nkoda yi mpani mu ahwe omode na to tankruwam omode na nim ada ne do matiti eti aso no na so ye bo ahoma no ayanya no ene ye nye maame ye kɔ ne na twetwe nkomo abusa ne se wo kɔ ofie na ano no eja tomu anase
edro bi anka dem eno mary ma hey Yamu. me pa cho na te say Adumu. ye da Yesu ase sapomu ye pa Ami adum. ye da Nyankopon ase ma me enene na nsa na wo ba ha sei ewie de ba wo prumu a ye busasa na no da wo ko fie no na ne ma te say bibia ye bokọ so kwa musa de hia o Wa pensia no. Ane penyi na enkasa me ho so aye di no te da bi. Okay, tu ane di ene yo kasa me ho. Ene nsia odi ko jare ko si e bibia wa ye. Na penyi de enkasa me ho. Oh, okay. O ma han kwa ene de no won fa wonsuo nkosi adwaye. Da bi. Na te se personal fa ne de ensesa ya kakra ba won sa na abeka no. Penyi ne de wo so ogina de ogina. Se ye nya ne number anfre ni nti na hu ne se wo ye sa na na. Yes, sir. Okay. Na se woni nanafo ne so ntamo te sen. Nkura ne mo se sankura tempe ne ko. Wow. Nkura nke to ane de. Nkura nke to. Ti se wo mom osuma mom ko. Wo didi na mo de mo amudi. Dabi. E ba cho dabi ne ye de he. Ye se o mu ni. Osuma mo de o mo ko. O mu ko. Presla so osuma na won de okọ. Oko. Onu aduane ne kama oye bibia. Mo kwa de ma no aduane. Ana pen. Ana me ye empampa. Esu dia ka wani esiwo. Na so wakasa wo ho. O wani wakasa no. Oh, okay. Otna se ni wudi nkoma na. Emi o se kura no ati nche ni di nkoma kama. Oh. Okay. Na eba ne sa no so nsembe na nura na ono otna se di nkoma no o ka kire no. Me ka kire me fe. Ya de we bia we nyan. E fe no. E bi se sani pan chele o. Tioje yi. That's what. Anka fi bi. Wo ne se wate na so pem. Wate na so pem na mo o fie no ye. Oh, ye da nyame ase. Panyin ne so de ogina na ogina wo ho. Wane won kasa me ho. Ne number ne so da so ne phone na say besi sabre. Ana wanya foforo. Ni mana, ni ko ngasa ho bere mu so nya phone na nya. Nkura na ne bi sai ho. Ma de number. Okay. Ne santi ya wi ye ne yetiefo ne yahwefo. Yetiewo se obesi bibi e de a cheye. Ana ta ke me ba mo tua na mobile ne de ne san ya ba ma me so ase. Ade so na so ne so ase. Ma henya kakra. Enti de na wo hwe ani mo. Ije de ne fe. O me ba na mi na koso ko ba no ho. Ko tu de na ma me na me ho to me. Ene na ye se me hwe. Eni sika no. No dina se de mba ya be dia ma mo. Okay. Yo. Ene me ade he. Okay. Ya beda wase awie yi se ye bo awupunu mu age ye so. No ama yahudi ye ko na no ne ye ka se bi ya wuduru fie de sa brenka. Ebi kura ye nti asem de nanso feedback ayenya ne ye. Wo se nsakra ya ba e wo Priscilla na fa. Sense na wonya ma ha no. Ye da nyame ase de ahwehwa no akasa abiga so bete na niwa de ama wo. Ti nyame nka ho. Nyame ya aduma bete ye nka. Ati ni ba si. Yo, yenso ye da ase papa. Abusuafo enu Mary ne yete ne nka no ma me ne ne nansa obetna hanum be suye se sofo ba bia bo ne ba yie amenti ne ma empene ni mu ahye no ye fair Priscilla na wo asole fie wonum na no ku ada no wo sati aso empai bo bia ho wo hange ya pofo na afedi odumo no no ma me ne so ko fie afedie Priscilla na da ne nsi owi no ai uhura obejo enti wo sense san ya benura krot na ase ne bon koma se de mate ya wo no aka ne nsem no sa na ye hwe ni mu se beye nyame ne yeda na se akasa abige ne so ebeba fom na woni natena asetena pa de atie bia no ye betu na mo akoho na de besi nso ne yemfa nka me yahwefo ene yetiefo ye akoya nim papa ja atena se ma me nko na me ma na kwa aba ne yenhye nkomo twetwe no ase papa J era it is saying bokoda ze yesu adom me ho ye pa fantastic eno Mary ne atena nka no eno Mary nsesa kakra ba so se ne mano na osmo mo ne na no osmo mo nko ne mano so nkasa no na asem ne ba ya okodu fie no
eno ya eno mary ekodware a yetimi so ne bucket mi de kosi adwaye ma ne dia na se nyame aye bi ensesan ya ba na me mpese be kwa koye se ode ba hanti na ne man ne ode abaditi yenye ne say but still na yasem de ehye yetrim because panyino also on kasa no masere mani amuna miti what you say ene ye ma onfa ma ha biom de a ode yenye ne say ma kaka bet adwene we yetrim de ewo ho maame no yo bia me to me nipa ohye nipa da kopɛ de be ba otrim nipa no ho bia sa na nipa ne tie nipa bia wo ha study sa de no so ohye obi da kopɛ ohye ne da de be ka impression be ba nipa ne tie about you bia no aba nipa ne be no say na me maame no hye ne da kopɛ no me hu nipa na oh no maame we de omo de to no so no enye sa na tie yes enti ne ma no nyame mi omoni no mu hu se obo maame no enye obi ne be fra bontia be ka che so o maame ye beyifo ansa na waje adi yo maame bi wo ho no mo a wo hwe attitude anyhow a o si living life ene ne masity kwa na se enye beye nkoa ne se nipa no so na adwene watu no na mwe mu enye beye nkoa no yes enye beye nkoa se obi ada na yese ne honhom akodi bone o baabi no maame bi ti wo no mo a ne bufuo kura keke o de ne madete kwa ne eye beye yes obi wo no ma ne bakura enya ade akura mpo no na eha no eno ye beye enti omonye very careful no omonhwe ne emaye no omon keep o maame no so di mu ye because maame free mu sisi ya na o de yaw na eko oni maame ne ntran yi no omunya asomdwe na maame no so nya asomdwe ene omon ntra se dachi bi no nyame to sa frɛ no mpo a o won de obeka to ho a ebeboa mo dachi na mu so o de yaw kɔ a wanhwe a obetuma bɔ bra kɔ na ne ma emfa ma all because of say mo ntuti mu maame yi ento de yaw na eko enti waba ha ne de nsesan kaka na aba no ye betoa so na ya hwese bibia ebekɔ kama amarako de yentimi nsi obi ema ho kwasama mo nkwa sorry yentimi nsi nkwa mo nkwa sorry emom enkom hye ni bi ona eba ne bebe emfiri nyame okay at times bebe emfiri nyame enti wo kwasori bi na se sofo bi hye wo nkom na wo ka se na officer se na sofo kan di den se control ba beka sofo we di oboa obi anya bi da ebia me na bia encheme sa de bi wo be hye nkom sofo mpache we di oboa ente sa okay na ani ada ho okay yembra ne nkom no so ene asem a eda punti a ye bobo ho ana se ye ka ho asem no wo se enei be ma bi ti aware ase oba bi ti aware ase be ma bi ti mpana twe ase oba bi ti mpana twe ase ye ku no ye painani ye tu ne se ye dinatam ye hye ne ye ya ye tete no nanso wo si odeshi no bagawaya wanti so dogo bi no abe wo gina musa abela ba wotim di otim osu abrobo wodasoa wo mu abusive relationship anase marriage no wotina mu ewu papa J den ne ma saade no esi onsusuye mu ni wadwen mu no depend on say de bia mpanyefo bu be say bibia nkoka papa enje grade and oh sure oh bisa say de nti ya na ma bia oba na say be ma o twempna ana so tia warriors na de bia ye bu no ana say ye tete no so still also obetena ho at times be ho no ma hu ni say ye no mfonso e bia nipa na ye abuse no hu ni say bia e me mfonso me na maye ena wabome enti no also koso atena yes obi on YouTube say me mfom so na abasa enti no say me koso ayede etinem ena wo hwe a emema omo bomma no ena ye the romantic men on earth ni ye tuusi a bema bi obo ba papa J oh you very very romantic Debbie enye say bona obo no romantic o me ne wonya adwen oni menya adwen kira say so obo wie ekwan obefa so akrokro ekwan obefa so obekrokro wo ama ebro no obo no se wadwe o se wadwe sakura na wadwe oni besa ba wo so no obedwe ho awon ti ase sanko from bo ma no obetma bo pa wa no woni betima pa moja kwa beba bet owie no nu ho a obenu no ho akosi dabe ene cho se oye abusive but oba no gusu ate wade no oba no san niam mfi won koye yes because oria nipa no create problem no obesa be na kono krokro opie no oba ade bi obeto dia bre wo be pa wo chew kra no
Ukra no because so one oh there be na no ka bia me fo ye na copy baby kakra na me tu koku na me se etu ma ko bo ho na nye serious be niku na abo no because owie no akrokro no ye o ma bi sa I tell you obi o be defend say hey bebre ye o ma bebre obi wura dem hwenye na de be che na no aho no okay just say kwaku no kuta de na meje e bo ma no ne packet order say the packet yes o different niku because I didn't see you no bema na krokro no was cycle no nya me fort kafra say oba wa to ade bi kama no de abre no no balance me kunu na o de ase no no da so tia wire say sex account sex one factor unim say o mema be bo mana o mo bo mo wi ade o mo de ekam o mo dam sex because on bull we are was how you wagu so sex ye one major factor and that day no wa bo no ni onye bi ma wo da no obeye and you can romance no bi yes that day no say on biscuit your baby biscuit am oda no ade bi onye bi ma wo no obeye sa da no mo sa dia kamo no oda so tim the next time we bi ma obesa ko extra enti be masa no uja no akwa ya yes uja no akwa ya e ma bebre tima ye gua wo mo pa bet o tra no hwe be me obumi na so bika bibia o de mami o hwe me bakama o hwe nkrai kama oba o timi to ade bra mi o enti o ja sanya ma no ho akọ no ya tide bia no azuma ne ponche nsa eso no oti adodo de ne wo mu no ene de ti be ma ne de kra na opa ye de ma me mra me fa ne niama enkofie mu be kọ na de be che mbahwe na mu no oda so che be ma ne che unhu bi da yetimi share itimi first ni se ne wo hopa obi che na obi oba bi che container bi echi na obona so nko asko gere kan se pacho mu de mu nko wai ye mu hu bi da ye pata gere ka che se ye nko on na asem ye nko yes the next day oda boy no anopa sorry okoja me kwan me bisa se o ma dwen ho da se da kure betumi abo mu pe dwa na no esida yeka fede so waji woni so afede so waji woni so na ebia ye bia mama ne bi I disable obi deform obi e wo sa de no na de wo wunso ono so de wo wunso so what bet e basa na ye be ka afede munya because ya ka de boy ni ye wunyina echi still da so gina echi de be me wo kunu de ye wunyina echi still da so gina echi ye wade ba ko bia e wo mu a ontini nkonya ho because fi se okwa when the enjoy side the whole few one hono akono obekọ konya na saa ho ana what you say engineer no otim na ekoso saa no otim because some men man they are very wise and intelligent yes obemo fall in love with ade ba ko bi wono ho you can't go without sex ka ho gift ka ho obi wona no keke kura na obi obesa dia ko ne wono abeje bibi kaka nsem bi afena oba no wabome o kafa wabome so wabune so wabune ebia baby cry moja ba so still obi wona no fa no ho na ade che omoda so te ho no na seba ne sa na oba pebe ma pe na oba bu na pai na no apai na ne awie no akrokro no de a date na be ma intimation ho so who say obi wa anga no ano ode yo be ma bi wo no ma oni ni wo dem na say anase asem si ofa bibia obetimi ato e ma ni bi so wo sa yo ba bi wo no ma oni ni wo dem na onya issue pe o hwa ade a wakoma wo so no a ho no peso okọ obi ko timi tamade tubo flash screen wato na boarding no o de ade ahwinu apai no yes obi timi ji obi phone fa phone de ahwe grass no apai no wow so what you say ebufo ni ba enyi ni pa nyi na timi control mo bufo obi wo mo anger issues a ano den pa to mo sa no a problem won zani pasa won ne tia also you very very careful because obetimi agya for some time but on mo a sa trigger pe so ba na o ka say wagya na say show ti ye won kofu bu ha ade a ewo mo wanka say ebufuo obutimi control to no munya issue so you very careful na o ya ade bi no so ade ya nipa mi ade a mi ye nipa ba no beto so a say ne besie anga no ho enti ba sa na fast no also okope solution ade so ko kopo obi obe fie nipa connect wo be patcha wa ma because oba na obo na mane pe de be start no enye papa enti oni sa no before say bi ade na wo fie na asai na nipa ba no be hu a wo so ade we die e be hadua na ade na wa ye no
nipa no be hu a ebe ha adwene and even po wo hu bibi no afrew e wo fie say na me hu e ho asem te say enti before say wonim say ade na wa ye no enye no no wodi ka ko obi solution obeba na otiachire oh ukunu say wo yere say o girl say ne ya so waka ne bokoboko because obeto wo ene ni mienu pe de ode be yo no obeye wansa papa je wo ye bema then ne beba ama wo papa je a wo tie yi obeye so abusive obebo girlfriend obebo wife to the extent say obe pai na ne echi amamu jaba obe bu ne nsem obe je ne phone de asho but this can be twa no era me nye bi da but ebisi da won say situation bi wo no ma eya papa most of me mo monta yesa no mo na ye mo a ebia won say o ne ire afanachi ana say ne mpena afanachi say o yiri wia wusika ana nheda nya ade a ehu bebre besa enye gidigidi bia sa nemum wote say bema betwitwa ne ire bema bebe pra ne ire obi ahwi ase de gu obi so bekobekobeko no na cheating ene di mu akotene pa eno na ade ba ko a bema bia wanya very careful until in control. Yes, the moment bema beti say mempena me yire afa na chi no the first thing beba timi adwenbone I'm telling you adwenbone bit to say bebre yes na bia era de otiti na bia oba so saa what say ni kunu yire ni kunu afa na chi the first person oti ya de benti adwenbone minimum bema ofa na yire chi na ne yire ate wan kanche bema no wada na adwo na oba na hiti iron o hiti ba iron pa bema na do dia to the siso wa to ama no dia no wa to no bomb no wa iron ne bema ne bema o dia iron ne siso ho yes na the word one shot dross na so wada bema wada wo se boxer sauce kwa na wada iron de hiti ne siso e de ha se beka no oh se beka ta de na nsa na beka japade na aka era wato so o de siso ama ade na to e me ho awuro na no ye ba ku ye ka obi aso obi ande ye ko ye if you ya na bai e ba what I say eno po na nya you ntoka keke ba o muntam no so these are some of the things that is but the edema be ma na maka je no the deeper ba ko no memma ne ma no e ba ne sa wo ka cheating bi e say first point sa ma no de bi etimi control ye ho ado na mo de ana ye mo yasa won say oba de edden say oba ebe fa be maji ma e ka say obi ne ka say be ma emfa ni rechi e ma yensi nkonya ka say be ma ne adwamanfo da but oba de ye me masama etimi ka say o sebe o ye adwamanfo so what you say etimi ka say be ma de na e kwan da ho kakra ma ye okay yes kwan da ho kakra ma ye because minim say Abraham kwan no edu baby no fa oba bofo ne ko wo ye na yere yawe ye o ma bebre a omo to aware so oni say be ma ni second wife ni third wife ni but ono so atkakoto so bi o yawe oni problem but oba de ntesa what did the make say oba de ntesa e ji say be ma mu so oba aye sade ne enkanka ne be ma ono na ehwe wo bo wo ka oye bibia ma na sade ne sense dia ekwani biema ne bebre se de opa bi otimi de yo be ma ni bi adwene no be ma obo ba ho ka ye bibia ma oba wo se de oye be ma bia ye bia oye eto bi mu ye din kwa ma ni timi kwa kobo sampo e de ba be solve problem ni nyina echi wo hu na se oye sade na sa be ma no onu ni tu onu hu ni se o tumi bia se de opa bi obetimi de ayo emra ma kwan obi so wo ka no kore pa yes me bia am Africa so wo ka no kore ne pa o submission ni na ni je ho yes e si da o Sally Africa mama Africa ya mo wa henwie because that wow that's the one important thing a man is very careful well so o kase no ajolo o bai wa bampesi ni bu na ebufu kakra enye problem enye bibia wato ade ane boden o bai accidentally ade na hwe ho abofom e kwa befa so ne be kasa no obetimi de ayede e de ache but ade ba ko ye ntimi control ye ho e wo ho eche o ba timi fa ni kurachi be ma ni kwa timi fa do no nkasa be ma ni timi fa do no ewu yes ada obaye ba ko pe wo wiase ebisi da minim boy bia one ne girl what's now for very long time girl no find that boy ni e de ho ya o ko say ho akonfo ewie yes sa no nyini so ba no woni secret bia ohu ne se betimi apie o be ma no enti enu to ogina so de aye bibia ma wakoto da extent oh ya o
sa era eyawo se oni wukunu tie oni oyere tie a wo do no pa officer oba we de gidi a wo ma no obie ntimi ensa ho ene oba no enkwankwa bi fufuro wonya gidie ne odoso nku bi ama no so prove acho se wiase mu nyina mema nyina yare onko na oti apo okay oba bi otuma hu sa se bema bi obe chana sa so bia no enye okay wo na wo okay enti officer oba we de wo wi enti oye wade bia enti ma ne show kra yes a show kra ma like oni pedua kwa timi se at a point in time we timi just back finish and I'm so no from no odi ewu okay what you say enti na bi mu ntimi a e ba na okocho letter to say wo hye no ho akomfo is that we sebi wa bodam na ma oba enti wo wonti ase ebi ntowa da bete towa e na wo ka na e ma doso yes ye ho so papa je reserve bi me ba e wuzi abo papa je na mo te ne ka no ya ko ya nimpa gi so atena se ya mapagi ha na ye nto akomo ne so mfuro pagi ma Josera na pom te say era de gusuhwe e da yesu ase and na ye nyina topic for discussion ye gusa se e den de be ma oba anase be ma e be kwaso atena mpanatwe a ayakayaka de eburo ene ye ya chese ye pai nani ye tunese ye kanaso ye bunensem nanso wose chinchina wote sampna twe na se wote saa wale animo pegi dent na beba sa era me dasi mechia wona machia etifo era on se okoto se obi kosa situation mu ahun meni unu enya de be fi wanu mu aba ni se ade wonko otimu ye den kwese wo na tunisi woda so ti wonom ni ahase etrotro ebo de ba park ni so e be kan say so yo ba ka say wa jimi pa ewi etiefon fan cheme ade oni ba bi ti ana o ye be ma so be ka say wa se pa de onu kwa no ba wote ho a o yiri de kraba ni ade de nyina ejamo but era bankuta era enye easy sa enye easy say then man enye easy say ma bump na twe wale abusive relationship enye ma bebre ne kom enye ma bebre ne kom ebenfo baby say ekwan bi so obi afaso akwa aba na wo faso da wo feel say eyekwanti ana say enhyedanwa ena wotimi anante aba bedru sisi a ba say wo faso bi a ena obi so watwa kwansi ni pa ansa na baby wodru no waye den wadru enye better sa so the crutch say out of 100% on ayo abizu omo no only 30% in era omutimi gina omo na so e ka say enough is enough enye easy ebi ni den imagine say be ma woni ne share obra na se now den dese sa no wakwa kodum pempenso obi no wa sha say e mo treat you obe hwe bebi e mu free ba ye e kwan na mu twa ye eni bebi e mo ba bedru no no waka che won se adabi menkom obi mbetena se emba bedi me bre so mfaso no wotim na ye bomo peki wuwu nso eno na wo be wo bi on na every 3 days bia ne kakaba no ba owera woni e fami say kaka dro honom me de me sin de bia ya ha me oboya buna tuni sen de bia e ho de ye de wada ni dawro so ni mo bi oni dawro bo pa ombo ba bi fa ku obo ha na de foli do baba sa ni pa ne ho ye de ne ho na da ni dawro na po but o shokwa ya woni be ma na twa onko da ana o shokwa no oba na twa onko da obi so on ye sha ase ni sabi ye de tedua mu odini na pemo no ye sha ase ye di ka tete ho no mu manyina entenu na ye ne de na wo kwa obi sese nipa na me ko no me kwa nya se tedua na ebetimi atete me ho ngoma na na obi so de ne se brome na manisi me ho so se wa mro na wo ye ne de wonte de ena dodo na so ye se de bi wa bo me menko ebe ye yie ma menya botentra ho de bi ebe de ebe ye yie enema besesa enso so ne ye bro no ena ebisu nisa ahohyeso no like onisa self control ni say mami gina me na so na menka say da bi we de me ko na de na ha adwen say abase bi mu du so mu a untimi nko ebi ni say nkwada wo mu a enkola ni ntina sa abase bi mu du say nkwada wo mu kwara be bienu miensa e wo mu a ewa enye easy say we experience broken home penya umpeni so obekọ eja wo ma ho da mebo metie no ase but me point ne say
wo se nkoda ni nti wontimi nko na wode saa wo bro wo ye wo se da prope no ofa se kan pa wakum eno de nkoda ni nti ubekọ ekum no bebebra wo hu wo se asipen ena nya wo anse no badwin ekum no ho no gi se bia na asie wie esie because all kono obi se me kono wan na behwe me mana mame na wo nso wan na behwe nkora e won me na me ka so gi se kum na ewu na ba wie ti wo tina wa wu ase wo betena ena me ka cho se solve na 100% no me se 30% pe ena etime gina o mo na so aka se we dia me ko na re imagine se me oba oni be me bia to na mo wa se bi no ni hwe bosa shosi kales ni nyina na obi honum wonim team cross support ena wo den dese sa ba bedum pempenso bi ajapadie bia bam moye bibi na wo kwa ma wan na ba betena se bi obreso mfaso na ayedey ewa enye betesa na ayedey enye betesa me ni mi se bia wuye a sense obedi for me emu dia he na opa yimu ba ko onim se be yie ensama ebusunya beka asori beka ana enuanum be ye ntino onko until ne sa no who leave it to please people yes. than your own self I onko ewe enye izo onko because me obi a na all worry oni obi na tena ye ni mami wuye ni papa wuye ba so ye janka oni obi na tena ye kope ni se nyame ye na dom no worry ye o worry ye dan no otim no mami ni de ma ni nuaba enti se nipa no se wura wo kwa na adwene se a journey of no return ye twamiti kura me nsa me chimba biem because me ni ba bi te obi so ono ni nua no madinani anti wa fa ni kunu se ni nyankopon wa fa ni kunu se ni bibia ni hu bibia empo se ye cheni kunu mu e de tare no ho a ye ni kunu oni ba bia akọ enti se nipa nso to oni ye twamiti e wura wo pese won kwan yefa obeso won kwa hinifa because mi kunu na ayo ni bibia sisi a enti se ewuo mo nsuo mo mini mi kunu a enti ye ba bona tete ne wonwe manyina obi kura timi ne de wo honum na okofo oba fra bonte aba obi timi ne yire wo honum na ne yire ene ne FHT enso no otim wow otim ene mema bebre sebi omo boda diapers omo si niema ye mo mutwe daye omo motifike sempo de ye mo mkoto dwunsobu o se me yire no oni ba bete when onye obi obeka na asema man ena efie na wo kom no atwetwe stigmatization ukukura efo kakraka na ukọ ya wasaba ntene ne se be ya obi ntese okọ efo no wanche no saba ye nde ena no aso wotim fede ani owu ne wotim fanyiram nti ho na sa asem ne bemu no to me dey mean who say is the best. It's not the best though. Eniema nkoya de amanfo beka wa akire de abusua beka de ayonkofo beka de adofo beka de atamfo mpo beka nti na wutim na wo obi a wawu a yaka se oh sister de ni wu afa na se bibi sei tabi o I friend de beka se ina na ye friend fe but yen kasa okot na ayi awale na se ni ade dra na waku ne fa na se bibi sa era omo beja wo no hu sankofo na ne siese jawa omo abesaka na ye dai me ho na me point no na ye dai era because you say me enu nkomu bi da no hu ye te ha ye beka ne se eye tra yan pese ye bekomu nti ne ye ka ne sese no ye beka ne se eye tra but adeni se e wo se wunya like ensheso wunya wo ensheso se no without na mabila media me pese me ye metumi aye what that courage ni say me fi me nyankopon so ba no nyame no obi a de baaye each one for himself God for all and say why nyasa adi na nhye otirimu a ewe wo betere ma me ba bu atwi abo so kwa na wotim na yem bi so nipa dodo sei e na wo sa ahohye so no nipa dodo sei na wo gide se me ja papa ji a me kwa me na foforo nipa dodo sei na wo se eye be ma we na so me se de mi si sa akonya yi so na se me ja me kwa menya dobe obama me akonya sensa nipa dodo sei era nipa dodo sen enti yamunu nkunu mama obi ante mama ne ma mente obi so kura fere sebi ne ma me bete se waye bone a woye en wo enkensam fata se be ma ne betwe ne nsa wono so ana oba ne betwe ne nsa wono so but onim se ade no maye
enti me yese wo se oba de wo bre wo ase ma bema enti anu ntini so wo ya de na enya na se bema na ebu na o feel se bema na ye ne papa ana bema na etia no o worry won to no yese ya kwa sa na mutu yefo o mo se bema ye tre enya se na ya na mo kana aha enti wo so oba wo di ni die de e ma wo kunu se de wo de ma papa wo fie no enti wo ya de na enya na se wo kunu tiawa wo fa ne se eye me papa ye wotia na ye wotia yera kofie ko ka kire o maame obaka cho se ibe menu me fo se na wuja na ba fie de bi be ma sebi na tikote sa sesega ne de be ne beti se obi ari ko bosia ba ye nya bie ni akasa se mbe hye utirim won kasa na wo do mrika tete ena ade ehu pa ne se obi won ma onyini ba ye no be hu se ne maame antena aware ase ne papa gya ne maame enti so no so ko na obafie na akwa se genetic na akwa se esebi aye de edu omochi se nipa no wo ye ne den onkoda because on per situation ne maame ko mu onu so baba be kombi onu so e bia na ne maso aye de ababa be kombi nti san krofo na ewura na omutim ade ne enya better sa o se wo so bia kombi na se o timu a entina ba bi enkasa bia nipa ko no o ye jimifo enya izera enyema bebre ne kom e ma obi hye no so se chinchina atwa me ne papa gya ne be wuo so moe na yankwa homa ne so ye ka ne se ne de ye ka na ne ani ye de ya adwen ene ye nyansa ne ye nimdie e na ye de eka na ye ko no psychological aspect no na ya hwe se adwini mo no adokotafo no nimu de no omo ma kire ye mu many are mad few are naked for omo ma kire ye mu die nti e be ma obi akwaso atena sa ate be anim ne se anti Dr. Kenneth Owusu Ansa a clinical psychologist Confanoche Teaching Hospital wa homane so ye kwani ani doc abonkomo doc me pa cha ma he nya me pa cha pom te say oh nyampandom ye da Yesu ase nyankopandom ye ho ye pa doc wadaroma ewie die ye bo woprumu a ye boko na jumadi a ye die wo Akoma 87.9 FM so no Akoma mu nsem jumadi na efiada bia ye easy Friday na nanu ye busa topic on board no ye say on say ubon say oba bi ti aware ase ba na bi ti aware ase aware no ti ase anase mpna twe mpo no omo twe no eye so abusive na so nipa ne say on kwada so oba free mu pa de ne nkobet na mawu doc psychologically no den na emasa na ma no etimi ba psychologically yeah and the more people be etimi okay na when it's not born a proper track now one key aspect this animal by in psychology will be learned helplessness obi on ma it me caught to be a more artist on a corner they have been severally a little bit I didn't know one day the boss if you are crazy and you are the looking at the home you are helpless if you listen to me it be energy and situation because of only a corner it should be a better be a thing about the show no it's a more feeling no matter the situation it me end it's about say me what do you try and then card dia in na ho sa because one that only control over situation na possible that's one of the key paramount aspects about it and some of these abusers they have these personality disorders they will be narcissistic personality disorder when you are narcissistic no and if you such as no or so and that is believe them no matter what you do no any day the kids will be here or see what can wide or the password above if your friend find out victim no when you come out as a no what you no up no some the third of academy trauma bonding one of the psychological issues why because trauma bonding needs to be during the time especially these abusers no what boy you know na so why that should be you know not why they what touch one be no I do akoko mu no na so what do you dey ayi na kakra if the band sana akoko na we show all these kindness na Africa no afa do to the airport and you pay so I will the stress ya o dey bend the no or these reasons near the air now no one people no they also apparently na say papa we do already na afin so what you for you I don't know about me e ba no sara be bia no
for you to feel okay, what you know better home fine, not what you're going to the meeting every day out there. That's the kind of an emotional bonding especially due to the kindness, some of the positive things that we know our reign after so why they why do you need to a masculine not with us so if you're banana, you're probably cognitive dissonance. It's about cognitive dissonance, just two different perspectives. You find contradictory perceptions about the economy because about you different perception about that man and after about I show some level of kindness, what's a different perspective about that person. If you did be an ordinary, I don't know if I mean you say it's now or better, about your better I the amami. If you say another piano edo, it's also among your community. Now, if you will say justifiable reasons, they are openly a branch in the papa na Tilibia. Your money, me, I can't have the answer them or some stress book, you know, and ask you do a moment and something announced in the body, you know, lady, a crowd bed or one casabed, make me the afternoon. That's the key term I use. Nothing, it's more ASR. And the brains, you know, these are businesses, you know, and more any what they really want to know. And I will have that sort of low self-esteem. After the Biano, and after being quite always like some of your flaws or some feel that appearance be aware, nothing the Biano or the homemade or his home about the such as we don't have eating at the and doing it because of marketing to be out in the you know. If you now have that sort of low self-esteem, thinking that just say you have no other person or this number like the way a branch and about and whatever or don't know. It's in the matter that's so that relationship you know and now most of these abusers and one key thing the time is that I'm not ever draw certain things. For instance, these narcissistic people now in France are not using Kokono. You say I'm only the financial freedom. Okay. Yes. That's one thing. Definitely as a housewife. Definitely as a housewife, on the bed of the trade amount or who be become by even some of the groceries. I also want that I'll about the problems now to be just whether we feel baby or what the kutu be the amount. If you don't have enough money and enough cash on you, so to be a big dinner and also at the end of the abuse will happen because if you don't have that sort of a financial freedom, that means a branch into the almost in the and all that means many days. Apart from that, among that sort of very social connectedness, to be called friends, family members come about maintaining our relationship more on the woman. If you did be on a person Friday, the only person you can rely on ASR or not. So they are always looking at this everywhere because of those abusive stuff already. It's apart from that, they also gaslight a lot. These abusers, there has to be a gaslight here. Why I can recommend so all of a sudden I find action also a real force into my idea. If you're out of this research as a DBR, you are of course also you need to be in the presence of good books. So they are DBR, they maintain those relationships. And the main one key aspect is that and so it is free at the same way they have experienced abuse. A branch and about right from the childhood, you know. No mammy and no mammy and papa the piano where I work the mammy and any papa that's who the extra really. It's not before all the accommodation and my perception is that relationship there to do another flat or they are Yakayaka Kaka or Manasa and Bokaka the in the person's mind, every relationship could be the thing I cannot be now, normal. If you're trying to say the person normalize the abusive action or the cosmos, we need to get the woman street like that. It's a city slip. Okay. No matter what cost now, but from Kakra, out of this, now my only corner, and also day, that was our lady. And the last thing I constantly say would be
cultural and societal pressure. Certain cultural situations, especially people coming from certain religious situations. The amount is divorce is what is no. So out of this, in a corner, sometimes when you have a lot of injuries or scars out of this relationship, the person is unfaithful, doing all kinds of things. If you look at the crown, you can see what they say. That sort of what relationship, to the extent one you cannot apply losing a life and after some physical injuries. I the also then be the about two in your corner. So generally, these are things that it's either the ever. Okay. Doc, what can you say? You know, now you're sharing a footstool semu. What are psychologist? Then footstool na de bema a man member. Was a quine eso. Yes. One thing now, that kind of when you start to be more, you need to be very careful and identify some of these triggers. Especially one thing that I can say, that is why we are here. We have a whole lot of psychological help at this media because as I was saying, we have this cognitive dissonance when they come to us, we are able to sit them down to let them know the positive and the negative aspect of these relationships. If out of it, we are going to see anything that is a ban of also, that means, and I remember one key aspect there, an narcissistic abuser, he did several things to this woman, and this woman, not African, and itself is near the Ekofom. If you listen to the time, when I want to know Bonam African and the back on IAD, she was partially blind. Yeah, she was partially blind. So she was saying that if you are there, you might think that only a criminal, you're trying to for them also. But to the person, this is the form of financial thing. If the people we normally say them say, try to get some form of financial freedom out of the matter, so you are trying to move out. First of all, so what do you do? Out of this savings, you also offer margin. When you feel that you have enough finances to start something of your own, not a huge capital, to start something of your own, then it is high time you need to move out of this. Because unless a bit of mana happy the other complications so I the ABBA. And one key thing I would also say is that extended family members, it is high time I also share some of our family members and this relationship because we are coming to I think the two ma and after that and after uncles and say our and what have you now you not for sure when you are coming to one family member in ya. So it's when the one start relationship. Also, you may need that. Maybe doing some of these red flags. A banner, we should confront the person and let the person know the so what was we are. Anyway, we family member the man about it not and the idea the person feels what it's a high time we need to be strong-headed when it comes to these things rather than always focus on the societal and other cultural moments and say, oh, I want to turn ahead the yes answer the emboa where the air. Yeah. Okay. Doc, you better papa we say your boy from waje yen so nyame hira o ebrebia bibi betchere yeso say no ye be san so ba uprum. What you? Okay. Abusiafo ya ne Dr. Kenneth Owusu Ansa oye clinical psychologist wo konfa no chia ban yaresabia oni akobo ni prumu a ye ne no edi enkomo yi na ensem wo ka ye fa no a pegi aka papa jesu aka enti na je se eno no enti papa je doctor we yeah enti when him say mama fo ne papa fo so ka ho bi ebusuafo no ozo mo ka ho you be our relationship mo our say ni kuro tete no ne yere tete no na waba ko sa ko awade de sa ne tie say ne tie sa nya wo ne ti ko na wasan ko nya si na wasan aba da bi o ko ni asoso ne sa de ne ko enti nipa ne hu say
ade me kokura na ye beka se mensan ye den mensan mra ene ma mentena hoye oni ba bia komiti pese bi wo no ma ebusuafo na agya ne nanom no omo na ma ne koso obi die koso wa afrika ka tena ho memma na ha ba unim se ne ha sitie oba na betena ha bibi etikwa ye ho kire waje se unuanom nketo akwa gusi wa ye nkwa de mo faso na wakwa wo sen ba ka ho memma what odako no metan so ye di 1 week so ne ya she eida because maame ne nya na dwe se o man ne ba na free situation na o ye dem o mu no papa no so nya na dwe se o man ne ba na free situation be go say wanya ho atete dia ene ekọ se bema no for better for worse no o no say ye adwuma what you say for better for worse o no say ye adwuma esu ba o ne nsu se dia ba o ne nsere enyi se bibi kakra no wata ne ma se me koma me ho entitinem ukokura na papa bi wo ho no wo ne ka o be se ne ma sika ma twu yiri asa de wako ukunu ho okona wata se be ma se no waka no bokora moto adesu guso a ekoso it takes wow timu no no so timu take bold decision watwe baako watwe mienu watwe miensa ekoso ensesa wote ho se kare ya to ama wo no efikese na wotimu no asumesi mrs na dawo so no enu nti no se woko na woni se mrs na dawo so no nti ama se wadi dem woko aware na onan mienu kama abuse nti ene sebe onan ba ko enwa aka yaso so wo visa wo enjoy wo beso be jebu no asel life obi so ti ba bia wa ye ready a enko be kroko okuta o se kosua wo hu so okuta o se kosua enti mo na agina ye maame ne papa mo so at times oba bi kwa aware ba bi kwa aware sa aware ready mi ntimi ware bio me pese mi gyae a ebi mo ye ntiase ne ntim omunye free minim girl bi a o date abrante bi for 9 years abrante ne sofo 9 years o mo tena for 9 years boy ne ka che girl ne se me ne wo tena wan hwa ba ko bewu ne me koso o mo ntem no o mo tena for 9 years o wow be ma ne sofo na o mo timi kosa ya ka wa se ma be ma ne tada cross no se me ne wo ka se ye tena se akwa wan hwa e bi da ko ba ko bewu so ampa edubre so omomo te no na enye easy but ene get it na say a who say 9 years we wasting the time all right but o kai niam na si wo sa oni be ma ni ntamu a who say no eye pass ne emu ye den emote ye be ma na wore oba foforo ene na wo a say osofa na o tia so dem no ka say eje say gum no I'm telling you eje say gum no oba foforo no we dey so na twempra for 9 years ene wa wore oba foforo say on ne te wo ene kwa na pressure ne eje sa wo mu no kra no enyasem kete. Not just any free bema. Yes, it remember be one ma. That's how they are. Omuntimi control mo ego. So what you say? Okay. Counselor like doctor. Obo feel so big say about me ka enche hwe ma ne fada. Mema ni bi wo sa. Utimi ka bibia nche no. After all crowd no be bi obefa wo kwa fie no de wa be do situation no crowd there. Eni kwa so bi wa no e kasa ma na no kwa no kwa cha ne da. Utimi nchire wa dwene. Okay. De biara da. Mema sa no wo. Eni tabi obehya wo so sa. Because position o wo na officer wo nuru ho bia obeka bibia ma neti. Ti do pe bi otimi e de ye. Okay. Thank you bramo e na yenko. Era me da se. Unim de ya na ye hu pa. Ya busy we wie no na it comes with honeymoon. No na de wa wale wie na wo kwa ai. Da bi se wo de se nim se wale wie. O sha se wo pa wo chewa no wo krokro. Baby a won fa won ko da no ho no do beko. Odo won da ne din kire wo da ne rura sa abre no obeda ne di a kire. Enam se eye wo se obesesa. Ohu ena ye na gidie bebre ye nya wo nipa mu no eno so ka ho bi. Okay. Wonya gidie wo ni mu to the sense say da bi ade we ode ye me pa de nya nania. Nya nania ebia oyare ena de sane mani aba ebia nsa na okonom ye nitina ye den oye mesa ontumi nya mesa owia no akrokro ni yatim papa je ka se mi se maame no papa no kan eye no kura papa onye wo se wo kwa na o masa atwon sa de wako won ko ye ne me ma o pressure se pebi ko na wunua no ko wunua no keto no kwa aware wo tifie ye den ewura wo tifie ye den wa chedodo eho no mpana na wo twe no wo nim sa nyampana pa mfaso bi anim eye bridid o kan say e bridida o say de bende be o kan say ye bro no
and brother empretwa na wo twe no enye papa ba esanse wo ma me de pressure siw so o papa de pressure siw so enafofo e twetwi wu ne nti no ene ma me nkotena papa je ho saa man bisa debi ebe yie na yesa ye bi daka wo ho no makwa fo nyame be kire ka ba esam pressure mo de ma wo fie ne nti no na ene amomo ye ho saa ni akwa tena ho no enya in the name of say ewra so aware enti ni etimi edi nsamfo kire yen. Okay, kagi me da say 3p garlic mixture we adwama so na enawia pebinum na wapomuden ho nsam engina brane NCP na NCTA emfa emao ebeboa na boost immune system no blood pressure no eso ebete na fe so menstrual pains adwane sugar level no ebeba normal obesity why kese amro so waje ho ba BNG a edura me kan fama wo 3p garlic mixture asthma ya de na etete wo stroke wo Johnson tentem a wadu pano nie Piwak Natural Health Services for ene diaba edwama so kole na kubenya biato apidank ubenya biato ena femisi heba ene dani heba ho nyina benya biato fe doctor e was 0248 928824 and 0201 0201 000021 ebusia ya twetwe nkomo e dia fa ya pomuden ho ensem ho enye fidie ni free a esanse wapomuden ho nsam de ehia pa agbozo herbal clinic for mpanyfo atna se yekọ na yabonkomo menua eti say nyame adom na so nyankopa adom bokọ pa ya krado ya twen wache ene wabedu yentie diri kama me chia atiefo nyina ema atiefo nyina ha ye agbozo herbal clinic na awie yi masubusu a mutie agbozo herbal clinic ye clinic ya ba Ghana ya sisi ayen kraba time yensa wow ya wa Accra tema ena Kumasi Accra ya kwashima ayi ben kwashima ahifie tema so ya wo community 25 Savannah Junction ena yewo na Kumasi nso wodi chemso May 5 Old Health Insurance Junction eno so hwa ena yewo agbozo e ba clinic say no man has an expiry date no man has an expiry date na agbozo e ba clinic yesa yadewa bebre na yesa na mebo boyade na yesisa no ebiso yesa erectile dysfunction si e ka say erectile dysfunction very man enya adwuma eda form team enkane ho therefore ade kimbaluta ne ka na ase mo say therefore ade yemfa ncheche na so wade so da form yesa wade no we dey be free abun sa so breast security e wo form ode abeche no enti se wutie ye won Accra free 0241 0241 75 02 82 0241 75 82 na utie Okumasi so ni potamu so afre 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na utie wo temaso a temaso be 0557 40 26 96 0557 40 26 96 and I say premature ejaculation ono de odi wania na no wan san wetimi ko 5 seconds kura awraho sem bu okro ba na woro na ho na no wagem ya awraho sem baby a won koye ye duru e kwa de sem se wo kwa na wuduru na won koye ye de duru efere agoze ba kin se bra na yensiesie ma wo relationship nim sem aye basa no enye kama iresiesie ama fe do so betimi abo adwuma ejina so ache ama yira ma wa mu na de echina wo fra wato ye yidom ayibudin aye afe so ben ma bi won so an be ma na fon aye tia kitikiti atwa koshim agoze ba kan say brother be ma size bia wo pe be ma be ma na woro adu size a wo pe se wo how you be na wutie wo Accra ene ni mpatamu a Free 0241 75 02 82 0241 75 02 82 and I would hear what Tamani in Potamus, so I 0557 0557 40
40 26 26 96 96 0557 0557 40 40 26 26 96 96 na wo frɛ wo utie wo Kumasi nso ni importamu nso a wo frɛ wo 0553 0553 41 41 77 77 52 52 0553 0553 41 41 77 77 52 52 obu won so akoko hada ni beka se dankanuma koko edi tini trim afifiri ne ho opusa nani oja ne na ya moja nkoa koko opusa nani saa koko obu won so asebi koko na afifiri ne to oja ne na ya moja nkoa agoze back ni se kawakoma tuyem na oba ye ho so ani gi se boye wo machines a e de be run a series of tests amount ye detect ya the crop potia e how nya gina so atwiti oyade no ato agoze ye back clinic yes no man has expiry date no man has expiry date no man Kumasi ye wo di chem so May 5 old health insurance junction so kwa e na ye wo Accra ye wo kwashiman ye ben kwashiman ahefie e na tema so ye wo come 25 Savannah junction obi wo ho so a wo mu nsem wari fisha bebre awo ma na sisi adan no ne yire ntokwa agoze ba kire se kwa kuma tu yem ne de yaba sie besiesie ne di mu asem ama wari sem na aye basa no ai bibia aye kama oba ye machines automodi machines a e be run series of tests ahwe ade crop pot anti a awo ema goze ba kire se kwa kuma etu yem se wutie wa Accra ene ne importamu abefro 0241 0241 75 75 02 02 82 82 0241 0241 75 75 02 02 82 na 82 wutie o tema so ne importamu so abefro 0557 0557 40 40 26 26 96 96 0557 0557 40 40 26 26 96 96 na wutie o Kumasi so ne importamu so abefro 0553 0553 41 41 77 77 52 52 0553 0553 41 41 77 77 52 52 obi wutu wo ho a odwo nso a wotinka se ebi akam wo ho a na ne ba mamu ehihye no wotinka se medwo nso so owura washroom so kodwo nso a oya ema eyesa no hu se prostate na eho eyaka agoze bi ba clinic say bra na yen treat you yen run series of tests na yen hwew na wo yado wa no yen hwe entu asema wona wo sa ha wi afi wote wa yen se wo menyon so be hu ase wase no yen gu asesem eye how kese pa agoze ba clinic say bra yen aso ye Kumasi e odi chem so May 5 old health insurance junction Accra ye wo kwashiman aye ben kwashiman ahemfie temanso community 25 Savannah junction na utie ye wo Kumasi a utie free Kumasi abefre wo 0553 0553 41 41 77 77 52 52 0553 0553 41 41 77 77 52 52 na utie wa Accra so abefre wo 0241 0241 75 75 02 02 82 82 0241 0241 75 75 02 02 82 82 na wo frɛ wo tema ene ne importamu nso a wo frɛ 0557 0557 40 40 26 26 96 96 0557 0557 40 40 26 26 96 96 agozo ba clinic yes no man has expiry date na ye adwuma efti anofa 7 ekopim enumere 5 debia I Monday to Saturday ye adwuma and na Sunday so about 12 after area 12 after church okay ye adwuma
and so you be 12 na ebo 5 ya tun ti baby a wo bia every bia oba beto ye doctor oba beto doctor ankasa obehwe okay we treat you na nyemra asese wo ye ma ho to obeye ni nyina e di bibia agu na akwaso obi se ase wanka ma de ye hwe ma awo mu nsem okay obagu wo wa wari fishe bebre na so awo ai problem tu ba unu kunu nyina mo ba ebeye mo test na chese no ba wo nko oba ne mema ebeye a fa ukunu ka ho wow na mo bra na yenye test ne mam na yenhwe bi adekurunti a ni sen ne no emma bere ma bi won so a ne be ma ne mu ode wo ba adwuma kama no se me be ma me ba adwuma kama na so ni simen no enkwam wani low sperm count obo adwuma kama but wontimi hye wo ba nyi se ni nyina wo ba abozo ye ba clinic ya so ye so a ye be ye ni ahwe ni atuti ama won so ho ato abozo ye ba clinic say no man has an expiry date ai ebeda atiefo nyina so ase okay na so mdo maso afen ye okay numbers ni bi ai Kumasi aya tobo me na mama time ye kuboko Kumasi for Madaroma Agbozo Heba Clinic wo Kumasi DHM so May 5 yeah health insurance junction so wa and abehu Agbozo Heba Clinic Kumasi for mo number ni mo fa mo pen so mo fa mo bidie tire dan no ho tire ho eba wo si Agbozo nti na tire ho obi anka o hwe ye nkoye nim doctor number ni 0553 41 77 52 0553 41 77 52 tema you got tema yenko tema for mo fa mo video mo pencil sa pepepe enti tema fo a mo hwe ye wonua TV Madaroma Agbozo Heba Clinic say mon friend number we tema mo hefa tema yo community 25 Savannah Junction okay tema community 25 Savannah Junction number ne yenko 0557 40 26 96 0557 40 26 96 afeya dru nkran pumpuni mantemu ogboro na nkasa Greater Accra region for muntie yen Madaroma Agbozo Heba Clinic for say baby awo nkran pumpuni mantemu biara freno enkran mo wo hefa enkran yo kwashiman ya ebe kwashiman ahifie kwashiman ahimfie ho pe ena mo ebutuo enche ho pe no a tudoduru ahimfie wa so hwe Agbozo Heba Clinic akoda mo bon sekra ebecho enkran number no so 0241 75 02 82 0241 75 82 yeda wase say obaye wo se mu moto ni yede yi no man has an expiry date okay yeda wase na me nshira na me ya adom adasende ye besa so ehia ye chia doctor okay yo ewusiafo ya ni Agbozo Heba Clinic mpanyifo na etwetwe nkomo yinti ya pomoden won sande da bia meka me se mani hia wo se de be ya yetenase a won su benya adaje enya anigye enya akoma pa anya pomoden mapa e de atena wo TV na fe o radio no eho na wahwe akoma mu nsem adwumadi live na akoma 87.9 FM so yesa so edemu live onua television so enti eya no wako Facebook so na wako share o comment o like na wa share Facebook eya akoma 87.9 FM na okay abusiafo nkoma ya twetwe ya ho enti yebesa akwa ahoma ne so na yahwe yankasa ye die mu pagi aka papaji aka me so ma kire ma adwen kakra ni nyina ye de ye nim wi ase yakọ doctor nchen akọje psychological aspect no ye kọ mama counselor so ho na wonu so de ne de aka ho wo ye sofo wo ye musician wo ye counselor bibia o mu bi Reverend Inshira Edu Jemfi mama mpacha ma he
Me pa chapom to say. Nana dom ka na so to say. Nyankopon adom na on pai bonti ye ho ye pa. Oh, mama ewie dia wadaroma ye bo wupuru mu a eye boko. Ena wie enkomo a ye twetwe ewo ye ndwumadie yi so no. So ye busa se eden ne beba ama oba anase bema akoso atna abusive relationship anase marriage emo. That's it, my friend. Abusive relationship, topic here, and comedy, no, because because you say, a movement to Bassa, then so a banner. Maybe can you be what is called an abusive relationship? This is an abusive relationship. What is an abusive relationship? Abusive relationship is any relationship that portrays dominance and control over a person in that relationship. I say I am kufa. Bako chese sebi ni huni ya che bako chese utumi che bako person chese utumi control bako. And only I do an abusive relationship. Now I can't say abusive relationship once. I am not working. If see the friend say relationship with you, so bad abusive Bema, and also Bema no abuse about me and Nadia you. Now, so abusive relationship with you, I have a tip. A woman say, just there were factors with the amount of what's not abusive relationship. Now, since transform a young Muslim affect you both the male and the female, affect you psychologically, physically, emotionally, and sexually. I don't know whether I say sexually and sexually to be to me abusive. Yes, to be to me abusive. So when you do that, when a partner that was black, if your man will find out forcing yourself on him or on her every time, Diana and also abuse, and emotional and also so will be accepted. Or maybe a Diana or can someone and hurting emotion or my feeling less of yourself. Into me to me, a big feeling themselves. It means say we need pursue and not it means say we need fire. Okay, and I feel so verbal abuse. You see, so you have the Diana or the man who do attend or can somebody do so. We let's say we should go and I will teach her and I will why you say. Some you know when you know forms of abuse. And what will be our team with Diana? Pay attention. The beauty for all abusive in the relationship, everybody decided. A good mama, a young man for 4 years. Just a Usha, a young man, so said, but I am Akua, you can't or abusing the panel. But I am Akua, so for short, chest, so your Bema, or short chest, with your Bema, also massive, no control over you. And I saw a basso, a balance of the short chest, and you 2 weekend, Bema. You know, some people really but tired back to find it. We have to show controlling the young in different relationships and I'm and we also saw a short said, because of money really important and makes you know, only go through some the abuses, you know, only low self-esteem. Now, come on, Sabi, now, Abodam Takranso Karahi. Hey, it's a yakra abadama. So yakra abadama, one of the Biana, a common abadama. Almost said, you're my card here. Any mamma volunteer said, the woman just a use and now say, only young woman be excessive of your mother than that. The beer, almost a few women, a tie, a being come up, no sabi, or my dream worker. Now, I am a sister, Muslim. And comforting abusive relationship based on reasons that made them. Again, Oba, that relationship, or means you are being every time, Oba, it's refused. Said, what you will feel, if you collaborate, what you say, let Papa said, abusing a man, and my man, relationship, your team. And your team, you're doing now, I hear that you know, people that know, not a family or so, a
any of the animal. That's only my real catalogue or no neck. I want to know say defend the banner. I mean, some or here into only a dominating naturally because that is what was major to her. That is what she saw. Me yola na me feel and life me. The only she every and say, oh, she crying the way man. When the children man to so say yeah, me papa say me papa dem. The grandma there and your boy, grandma there you to proud. The employer not to say and you know, so a big abusive relationship now every kind of if you assume and nothing saying you know, sad idea also now make power. What my siblings say, your friends say, so because you're aware, this is the perspective about marriage. I'm not sure because you're there, the perspective about love, and say you're a doctor. And he said, you don't know, or I'm not sure, so you're really a doctor, or you're normal. What the reason can say is you're normal. So what do you mean, you're normal, say. See my power there. I'm not saying my bomb was so double or bar. And see my water or bar so a double and see my idea too. It is a little so should be the normal, no only normal, so the person. That is why you said that you see by the a worker. The foundation no worker. It is a little over our daily man said, over relationship. We are not we are a chair our dear the money. We are just a banner a ban and we will be going. And me 90 or also many I say. Also our dear that's one aspect of it, but I would want to advise to say. Also our real safety and not if you are being abused. Not the Muslim, so the banner is not trashing or do a come or a cabinet in front of your children. Let's see what that shooting in the Roche, into the Roche, one with my said. Allowing you to forming something in their psychology. Informing or what I say, a one baby and wrong knowledge. Yeah, almost should be doing almost that impact in the society. They learn from them. And they're talking you. But this is not an abusive relationship, because you're financially empowered and over time to make economically empowered. So Abraham said, so your bar, one year Gimabia, you know, Libya, you're difficult to say, oh, a bad way, one other bad, Libya, we say, she's a Rukuma, 90 years, for her, Unama was so Kaka, Shatabi, for her, for Wekika, and yes, so you're there, Bama, Ubena, Bama, and show. If you don't teach me, I say, Bama, Baba, show. Then you say, and let's say, and one Casabi to me, every sa I Juma, I Mexica, and one bit to see the black at one city, Miacosia, Media. I don't need the man to give me money and sana, said my little. It is a bit economically empowered. And you know, people say, a bad family in Juma. It is your power, Juma. Your Juma also cafe, usually my 2 cities on one city, my 2 cities on 2 cities, making it come away, making it come and cover, making it high midnight, making it be there. And you say, so then I have no people, said. So she can't earn the money with Bama, so the message only says, Bama will mean answer, which you may encourage. I'm referring to head as in the man at the head of the room. It is our bar actually empower not economically or financially stable. Only abusive relationship. And if you are from the brain, you feel more the brain, so abusive relationship. Only you are financially empowered. You call me, one of them, one I want your money 200, one I want your money 2,000, and also the money. And then you cover side chicks problems with the ABBA. Even when they are being abused sexually, in terms of sexual abuse, your mom is we are family to almost that's only almost most of them are sick. And you know, your money, your business, your money, your bomb up to say. So if you are in China,
let us try to empower them financially. So, young she again, or she could, you be there. At the moment, she should say the inside one. So, now I am on the mobile. You need very so yes, or the video you are also a profit conscious. Say, you are a profit conscious. Yes, so a sugar bank so I'm a real. And the brain financially empowered. I'm a person also. No self-esteem. No self-esteem. Not just our complex. So the online community can't tell me what some is not fit. This a banner can't tell me some is not fit. Online community be my lover. This a banner, no yaman, or cover the adobio, police or Syria, or maybe on Kenya. This a banner be kind of and control our way. And media make my brother the legend. Looking for empathy from people, sympathy from people, and most of the people, the people are almost begging them into loving them, almost begging them into going to bed with them, almost let them say, "Me patrol me." If the man mama usikabe ye me wade, ye mama usikabe ye say, ye mama usikabe ye say. Mama me patrol we brain nti ma yemfa we musa oketu abi na eyi anu si mama ye na yenko ye ni mu adaroma. Me bisa se ebeye den wo hu se any past mercy and also saying or abusive marriage and also relationship. Most of the times, so one shut down because so emotional abuse, another verbal abuse, sexual abuse, another psychological abuse, another physical abuse. Also, you will have to get close to the person. If I say you on camera money for him, and most of the people they effect on them, and they do PTSD, post-traumatic stress disorder. They be on the stress. They be on the video police or no they be on camera and every teaching and learning common every day. My mother say, I do so in the hammer. Maybe you were doing crime. And most of the pride issues around. You know, say and you inside the brain. A kind of my one problems. Until you love them beyond their weakness, to know about there's something not going on well with it. If my minimum if you also have a physical abuse or very disease, if you are a they are maybe on the bed, dear crap, not or try so back at us, or Metatoy, or Miraha, it done a shame, when they hear me say, and you want to say, most of the time, some woman and a dumb until so that the people to the person. If you are reason, and not so she don't be out the damage, I know what a nipple in your mouth. Sometimes you may know, if you have opportunity to have this relationship, maybe you have to meet me. Because I hope someone may call me not sure about where you. Now, no crazy. Now, the course, and I can imagine a bad time I will you not crying. Okay, what also a year after. And I leave this to the moon. I come to the moon. And you say, Mamma, actually, abusive relationship, no son, my papa, I do not side, take your Hayasiana, or dear Queen. And he, that you a year after. Now, one of a year, the call. They will also nobody even wants to remember anything the woman did. But they blame her for staying an abusive relationship. Okay. Mama ya dawa se papa nyame hirawo e wo bre ene wadaje bibia ne yebesa so aba wonchen. Okay. Ebusia for Reverend Insra Edu Jemfi eye counselor so ye musician ene yakọ ene na kwetwetwe nkomo no wa kirechire mu akọ akire ye jano a emse nke bebo 3 na yegusu atwetwe nkomo mama nyame hirawo ye dawa se papa yebesa akọ ne ahwe apomuden ho nsem every Dr. Mensa Herbal Clinic wo mu akache esansa apomuden eye nkwa Dr. Mahe apom te say Nyankopɔ adom ne mo mpai boy ho ye pa etiefo ne ahwefo aye krado ye ntie we ye na nyame ase na ye na ahwefo ne etiefo no mo show ne TV na ye na mo ase pa se nyame na mo so ama eniema enukure ni menua ba
mo ye no son yebo adentia wonna wo abrochire a omu tie yen Dr. Mensa so ye omo frɛ no enukre ni edoso wow na ubuso obia de obia kan say oh mi tie no onua o mi hwɛ no onua ubuso obia o say mi tie no akoma o wow eye sa na tie enam adwuma panti na adentia me se de bia ye beka de nyame aye sa achira mansan sesi awunim se enra ya eye yaso eye wo Madina Zongo Junction oba waware mfie dunse 16 years na awosoma ye den nyankopon adom enra wode no ho abekire doctor aka chense nyankopon adom enne wafa ye fono entimetimi aka cho se doctor yesi ane badin no akogina 89 abedi makoma ko ebio wo twenkono 89 ejre na dwuma pa a oye Dr. Mensa Dr. Wonder nipa ba akufo no enemere wanyina nso esa frɛ ne semanhia na wawrese nipa ba akufo Dr. Mensa Dr. Wonder semanhia na je se eya akogina ama agya oba ne honkonkron nipa ba akufo na eya adwuma suna Dr. Mensa onyame edi ahye ne nsa na minua ba yen kan se ye kan yare pa ayaresa ani obi a dua kasa otie ani obi a ahaba etwi a otie a se usai Dr. Mensa ho a minua ba na je se wo ye twa agya wadwo eye Dr. Mensa ene omomaka minua bi na kaye efi se Dr. Mensa onye kotokobehe yaka kotokobehe aso otie ase koto na chi no eye mmeremmeremre no Dr. Mensa onye sabi oye kotokopumpuni sa kotokopumpuni no ono na chi ya den enti enkwe bia wo de ne be bia no efa eye sa na Dr. Mensa etie efise na dwuma pa oye no efa awo pa de metimi aka cho se oba wo pa wo no mesewa bomodian se obeba Dr. Mensa asoye na yedi aduo be kan oba ubetimi afa ukunu no ana ho kan ni no bra efise wunua minua ba wunim eduru me bia ne ma no dane da mema ne de show mo ona unwo bema bi wo betimi address pa okuta ne bag kama wabɔ ne tie kama nanso na bema na ontimi ntutuo ontimi nya ne mema sam ɛwɔ mpam adentia onim so otimi ne oba ne hia sɛ de oba no ho betimi ato ne bia ana bema no betimi ato ne bia nanso na ontimi ntɔre ba bema ne nkwamo awɔ fam ɛno na Dr. Mensa semen kan kyerɛ sɛ woyɛ bema na wo nkwamo no wɔ fam woyɛ bema sabio na wutadua no epeja na sini chase epeja na sini chase a ni nyina nsa obeba yasoye na yede aduro bekaw me ka cho yede aduro kanwa na nsa so nya de ahobeti sa ohaw ni biu ana obehunu ohaw ni biu na betimi aboa ma nkwama no abasoro na wo no hu kani hia awo na mope no nyankopon adom wetimi akyemu bi yenhwe wo so a stroke yare eya ha omo unim sa Dr. Mensa 2016 yakase obi a na stroke yare pa otimi sa 2016 ono na je best stroke herbal clinic wow Dr. Mensa eto so di kosi 2019 best clinic of the year ni nyina ye Dr. Mensa ni nyuma pa ane ayare sapa panti na onim se minu ya ba sa eniema ami boboso maako ayare sei obi a wani hawo ni nyina ne se obeba Dr. Mensa aso ye onyame asa de niema miensa bi acha Dr. Mensa se enu de eye bonus kwa eye de niema yenhwe bona sasa ade e friend sasa du omachi minu aba wonim se duru mebi se yekọ amuseye kosie funu wi a ubewura wo fi a wo firi mu kọ ye no ba ubewura fi ope ye di enua bi ene ahama bi agunsuo num na wo de awuro nsa ase ne sen ni nyina nse ba bi a wo kọ ye no emusuo wakofa musuo ho na wo di be fie nti wuro nsa pe fie ne kwa no asa no wura ho na wawura ho eno no chese sa musuo na wo kofa ye no wuro nsa na sa musuo ni nyina nya den ensan eno na Dr. Mensa se men kan cho se sesa bi di wachi ana ohaw bi di wachi obi o ha wanse ni fie otoni ayento
obi wa waresem ankasa ye den ama no obi wa ni sika sem menua ba wo pa che ni sika nyina bi o de be ye adwuma ko twiko breman enya de be yi gold kro de adwuma bebo gold ono wa oto a wo pa yemfo obwase gold man smashing nsa ote wo sa no aboka adwuma bi obeye bia no e de ka ene be bre no omoli koko no aboka emori koko na nka menua ba nka mori koko de ye boka sen titu emori a ana koko a ye to ne ye boka pinu na nka wudi nsu ogu na chese sika dodo na wusanya nanso obi ton koko waboka obi ton nsu cheche water waboka ni nyina ne sasa ediwachi last week no bi busame o se doctor ye ka sasa ene de ebi na me bebo so no me se wadwuma sam enkoyie usika sam enkoyie wa ware sam aye si wantan unhuna brabo na wo bo no so a ni nyina ne se eye sasa bi ene di wachie ebi na efie sasa bi di wachi eni ntimi trust na me kasa me se bomode se obehwehwe ufie achiwade na wahunu bomode se obepe ufie achiwade na wahunu ebi se wampe ufie achiwade ahunu a upia bontin na wudon sakoka ufie achiwade bi a etimi de sasa ebedi wachi eni nti bomode se obepe ufie achiwade na wahunu Dr. Mensa se me nka ncho se uhwe mi awie yi a bomode na bra yaso ye na yemfa sasaduo enkan yamma sasaduo ne fa ko dware udi adrei dware a eye na wotwe ina be dware adrei oyo oba wabu nsa enya de abetimi adware adrei bi saa nso na wo ye bema nso a woni oba nya nhyiamudie saa na wotwe maami udware adrei wi a usika sembe yie wow wadwuma sembe koso wow adwuma wo ya enkoyie no ebe koyie ekwa mu be bia mawo akwantu a wo pe no yankopon adom ebetimi ayi amawo enkrata asem na aye bare no anwensine wo so no ebetimi ayeyi ama akafo betua wo ka akafo so betua wo ka ma e ka no obi oye kadebo obedi usika e koyie nanso Dr. Mensa si udware sasaduro ya ebema kwamu abia ma minia ba yenhwe wona wokasa wanum yi nka e ya ade a ehu papa na yarewe misi de bia meka eye nipa mienu pe ene timi ka chew eye de odo ene de otawo ene timi ka chew yare a ye friend halitosis enu kankan minia ba ade nya yenka se enye enu kankan ewo bi so a emanukunu ne yire enono ne ma empena asem da adentia ye beyi wache asinchen wo kapa wo numu no ye beyi asinchen wo chance a wodidim no ye beyi asinchen adentia dada num bon mama num bon akwasi enum wonka yaw nanum bon dodo intimi ni ndi misel so wanum wonka ba modern so betwe pri Dr. Mensa ba bia wo bia ye de aduro no bebrew wo dia wo fran ya maame enu so ka che Dr. Mensa se doctor mi unsa me kasa manum ebon dodo doctor mi unsa me wansia ana me bo wa particles nketenkete bi fifiri mi hu ba doctor no so efridien doctor ba mo waduro na wotwe mienu pepepepe wanum kana eba ni nyina etuo ebetwa yenhwe won de hye won ma won yire ani won krunum so atuagu enubone so ade we de bia enukre ni eyade e ha adwen nenne de awanwasam ni sei akoda wanya mfie bi edunan mfie dunum omo na atuagu sa enubone so eni nti sa odi hye bi atuagu enubone so num a Dr. Mensa se me nkan chew se bra ya so ene yemfa aduro enkan Dr. Mensa ye wo kotwi gini depo ewana Dr. Mensa ya so ye no ewo ene de ye wura Kofi Job eye kwan ni ntino ye signboard no watu ye de tu fom boko owie kwan na ebesa de bisi ho nanso so pe Dr. Mensa chi kwan a ye wo kotwi gini depo wo faka wotafo wo tek wo atonsu ba bia be faka bia benya Dr. Mensa ba bia ye wo wo kotwi wo de ofru kana ka che mate ni no ana driver ni se ubesi ba bia Dr. Mensa ewo no ana ubesi Guinness depo ewa na ewo enkran kuro kase enum no nso no ye wo Medina Zongo Junction ba bia ye wura akompre ku Canada Japan na bronze akase no no ekwa nso na Dr. Mensa ya so ewo minia basare yare bi hawo yare bi du nya ewa abrabo mu a ni nyina sa ubefre yen na yenso ba bia uwo bia ye di aduro bebrew ye delivery asia ne sen wo hyeto krom kra na upese ye di aduro brew a ye de bebrew titru onwo mu wabuche ye di aduro sende
enya asem ketua men kasa wo akwantuo mu nti se sebi du achi a yentimi fa aduro mbrawo men kasa wo akwantuo mu nti sebi udihye bi enum nu bone a yentimi fa aduro mbrawo ana men kasa wo akwantuo bi nti ebia sebi ankankan yare ha wa yentimi fa aduro mbrawo eniema amabobo oboso ni nyina no ba bia wo bia no o friend ya ye di aduro bebrɛw Dr. Mensa number nini eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95 you will coach Guinea Depo and one of Dr. Mensa wo Mrs. Sasabi edi wachi wadwuma sam uhunu so wakwantu ayesin one time wani kosua how na fe woje won a enye a bra Dr. Mensa so ye na yemfa druma die nyame penaje no nyankopon yadom a obefre yen na oni ye di ne yare ho nkomo ye be chan se ye nipa nyina anim sei ye be ka yare efiri namru mu edi kosi uti so enti sa wo yare ne how oho dodo oho twetwe no wona unim enti ufren ya de how bia no ka che Dr. Mensa na yemfa drumra nyesa ye betimi amwo ba ya so ye ne de wo hye mfidiem sa upa wo a Dr. Mensa behwe na afi ya hwe adefo nti a how emema na musuma ye osi akwan emma na osi akwan ha mo no osi akwan akosima wo de no kwan ano ama awo sama ye den no wo ba ye do be hye mfidiem na afi ya hwe adekora ama sa ohaw ya ba nyankopon ya adoma a no pa Dr. Mensa be chase intimi so mentwentwe onan ase efise wiase wo hoyi se wanya adaje ansa ho yare a Dr. Mensa se min kan so obenya adaje ewu eye simple God bless no one cares Ebusiafo Dr. Mensa kache ne ekoye no Dr. Yedase papa wo mo ebua no apomode ho nsem asipi na asita ne sentifo apomode ho nsem nyina no fa kowie ewo ho ye bia phone lines no betimi aba so edan ene bema oba anase bema akwaso atna abusive relationship anase marriage emu obiti aware ase ye brono ye bono ye kuno ya pai na ni na bema kro na asa de ne ko hospital ye bu ne nsem ya tu ne sen nanso wo se dabida odashi wada so ginamu ba bi ogina na ogina enya de se wo free aware na se enti onso betimi abam na wo so abekere wa adwen senti a amanfo bi eyesa enema no 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035 na obi this message be by was say the entia emma wo mo etna abusive marriage emma ni bi nya adwuma o say ana afen so no mo confidence level no wo fom aha nti na ma ebi enya hello good afternoon Ada ni mapa bani. Bemena. Asuje kari abega fege wan. Enka wonso. Efa chu ni ada na sanu na kuna da na fere original Nigeria da de contract papa ko chi na ndodi. Aba pa na ni cha division Dr. Mensa se kuna bi. Isa da ta ho ku chi ni de na ko ka sha Nigeria mechanism. Wan. So for me se na so to na bi da faketi ni ahu. Because we to the topic and the abani. So the other I have in etc. Then you too. You can't down and now you actually now. I know they cool me. A cool me. Say I have a money say I make a man say. I will get into the I mean not black. I never come in a mama. I got a guy in me, so I don't know baby about the fact. Okay. I will make you a man also fat pennies on the midway. We have the man, we have made down with happiness.
Okay. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Kasefi that's from Philippines. Me pacho yentio. Yo, I didn't hear obi oba oba emi dema ewa ntumi ngan se obi oba na enye mepe dema na dani se obi oba wa ni dream me flat aha emi obi oba didn't hear omi oba o to dema do to oba na mo ka o to dema ko ni pa ko so so dema bi se o so ni ko fa obi a didn't hear ntumi ngan obi amama ile find ayi mi didu adamu ni dum na aduna ha bi no so a oba no na mi bentino obi o fa so janu kun so ayan hama ha ani bi o so a bi to o janu kun ha no se na ba ha mi dada mi kun so hama ha obi o so a na o te so janu na na mi ka ko mi to so de ja mi da. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho dini baby akasefi. What's the time I'm a pretty Me pacho yentio. Yo, the brain at that time. A man be a woman pledge my the beman on the man, I won't. You are better, mammy. I will. Me make this up problem with you. Me make a dinner time, a shed them. But me should treatment and let them know. Let's see. I'm a Casamia, Michelle. If I'm calling you, I'm Michelle. The man and I'm no done a draft. I put me to person mission the man. I found me show. You my bema and man, they give me them. Let me that and cut them. Yes, young man, almost said. And yet, dream, then my soul said, they not only and that's what said. In your Juma, say a bit me up, wash or mar. Okay. I'm a TV. Okay. And the two and me. You mean you knew all kind of done say. The man you knew all the done say. Okay. The son you knew all the done say. It's your pan and yamu and a mafra me yamu. It's a man, young man, you Juma yet. I say, ma. Yes, treatment, no, money, a bargain. Okay. Yes, you're that's hello, good afternoon. Afternoon. Pacho dini baby akasefi. Pacho me no ko do aye. You can just see Adam City so. Me pacho yentio we. Yo, Pacho, there are no more concern. Oba bi tinubu, baba bi tinubu ba no sawari na ti. Ya onkono. Tuju ni na ye. Oba no pajuma. Ena yo bi sanso ebi ni ho. Nti so kwa nya na kwakohwe no ba ko. Two, uche oba no bu ni ye, baba no bu ni ye ni. Wa fa de mi set ti na che kwa no set. Oba ni so. Strong. That was crazy. Obama, I am not going to say. Ebia na Obasanjo na agin. Nti anko. Yo, hello, good afternoon. Wafei. Wafei. Jao. Adujeka wate. Enka also. Amo o ma ko se ejamba brofo ko abo hawi. So oyeje Nigeria wa ba ko. Ai. Akoso ko ata. Ewe tiro no yaje phone. Na me amo fa se akoso pukuya. Wa me ka me ofi asante twa go dialer that puli the south awate. Na o ba se. E ma no kwa wo bi dinu goro. Aso de brebo ma ni se ma no. So wo bebu wa fa no mpira kura no. The best kind of business is the business it is dead. The time amount. So the kind of business for my neighbor power the near mention the time run amount the man. The business is the neighbor because is it so the same piano. So and then more amount of quite different from that day. The business is here. They are so far message. Everybody probably be a resident. Oh, what woman be? I'm not telling you, you plan me. Okay, what fire that say? Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Oh, from Sabat, Mukasa or Takwadi. Me pacho yenti we. Muni Abesia.
what can be but I won't use any day. I better not be sure no I am wobbling. I will be here any dignity. In the being humanity. Into what I do the air. Because as you are working in classes, the beginning of our family, this year, and we committee, and we will find a way to check. We have in our Buna, a being one of them. Being have in our Bundy, being one of them, but if I can see me from the Japan. Being a second order or son or your man, on your man. Okay. To be in a suba or banners or Alabaka, obey you. The use to be hot meaning for one pass I don't know. It's a bubble. It's a vacancy brave from the Japan. I saw much margin. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, mommy. 1997. Akoma de you feel the another near the corner. But I'm person itself and someone not can say. Can you take him? So we are back. So we are there. In Tanka and Lemon. About Rabbi and Sana. In this manner, this 7 a dead green brand. And Sana. That's him now the wedding. I'm a best song, sir. You're feeling, you're cooking them. If you don't know Yana, you're ready. In the we shall follow me. There are no brain, Jaffe. You can see the future and Koa. Now, low. It is clear. And my young assistant. The kindness of Papa, the future, and person Yari. Because let me say, it's not your mercy. I think you look at it. Me pacho ye ti obrenu nti wadaroma. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho di ni baby akase free. Pacho, your friend is a messenger. I do internet to send me to Jamaica. Me pacho you. No, your friend is I didn't see myself. We know this also, them idea, the hearing and she be a baby be our bottom. Then a good one, hearing and so this man said, no, I don't so border. Yes, a man. Okay, yeah, that's a papa. Hello, good afternoon. Hello, maybe I told you baby I can say. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho di ni baby akase free. If I saw your friend Ajamaya, my friend Tamale. Me pacho yenti we. You can't tell me the more custom I'm Akoma, but me too, papa, but seriously, I really need someone to talk to. I have a lot in my mind. And I really need someone to talk to before this issue will let me down. I really need someone to talk to. Okay. Wadaroma, pick this line now, Efre. Why? Call this number. Call this number. 0530. Okay, I'll do that. 0530. 0530. 50. Hello. 50. Hello. Oh. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akase free. Hello. 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 Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Good afternoon. Your family and I are to Casoka Bobura. Pacho yenti. And I read them come here movie. My radio, not your own power. Now, Father, Mamma, I am I am Cassia. I find a family of being I know. Cassia, we are no man's hand in hiding. If you, into your better say, the dear walk with us again, you may be Cassia. In your own Cassia, the assignment. With us.
Yensu ya dati papa. Aji ya wo free tamale ya wo so opo obi ne nakasa. Fre 0530 507849 0530 507 849 0530 507 849 and your production idea how be a ubetimi afre na woni akasa ewe chire gina we so na ya jaboafo nkrat what say ye ba ye beto aso na ye de eka na ye kono psychological aspect no na ya hwese adwini mo no adokotafo na nimu de no omuma chire ye mu many are mad few are naked for omuma chire ye mu de nti adama obi akwaso atna sa atebe anim ne scientist Dr. Kenneth Owusu Ansa a clinical psychologist Confanoche Teaching Hospital wa homane so ye kwanya ne doc abonkomo doc me pacha ma he yeah me pacha pom te say oh nyampando ye da Yesu ase nyankopandom ye ho ye pa doc wadaroma awie die ye bo woprumu a ye boko na jumadi a ye die wo Akoma 87.9 FM so no Akoma mu nsem jumadi na efiada bia ye easy Friday na nanu ye busa topic on board no ye say on say ubon say oba bi ti aware ase ba na bi ti aware ase aware no ti ase ana say mpna twe mpo no omotwe no eye so abusive na so nipa ne say on kwada so oba firi mu pa de anya ko bet na mawu doc psychologically no den na emasa ne ma no etimi ba psychologically yeah and you want to do the brain it's okay now when it's not gonna track now one key aspect this animal by in psychology is the learned helplessness obi orma it's me caught to be a more artist in a corner they have been severally a little bit the say I didn't know why do you do boss in a crane and you're the looking at the purpose you are helpless if you listen into the energy and situation because of in a corner it should be about the beer and be a thing about the should purpose it's a more of no matter the situation it's me and go it's about what do you so and then it's hard because one can only control over situation possible. That's one of the key paramount aspects about it. And some of these abusers, they have these personality disorders. They will be narcissistic personality disorder. If you are narcissistic, no, and if you such as a so and believe them. No matter what you do, no, any day, any day, it be picture this year here, or two, I can't know or the password above. If your friend find out victim, no, only a corner to say, baby, no, to program, after in some the first of the trauma board bonding, one of the psychological issues, why? Because how bonding is during the time, especially these abusers, you know. What boy you know not why I can that should be not why they what touch one be on I do a cocoa not what do you know they I na kakra if the band style all cocoa now show all these kindness now Africa more affordable to the airport na yentu ade ketu abi mra sesia tete natural spices we adwamai so eya GB fire waduane we 100% natural yankasa ye natural spices no a ketenkete jene garlic ne akekedro ene ye de ayesa tete natural spices yi enya na e wadwamai so ubenya bi e de aye wo stew o jollof wo chicken seasoning na beef seasoning nyina bi wo ho ye won curry powder so wo ho no ma ubetimi e de aye waduane jollof na wo ya ubetimi e de aye friend to the dodo mo 0245 580957 power specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Duaya watena se wose bra no hwe onyalewa na wontu ase emfa emaum hepatitis A to D oni nyina no aduro ewo ho wo liver no na sade adore ho sciatica yade dompenu abu osa kompa be shop numu fani nyina akọ no ontu ase kuma se wo fe yi ase legbosomtwe kwantempon no eso wone eye Justbo filling station and a share anymore. Accra or Kwabenya ACP main road. The war and I'll be no. Na Takra the mobile car na G estate. Or near na GMA primary school no and a share anymore. Now I do no pebiaba. A year herba malamix. Malaria fever, any general body pains as be too. Herbaton herba meshan and a powder bit and also airborne boost immune system no. Juka G herba mesha a bedroom a power bema. No beer.
na edi wo mensem Cough care herbal mixture mo ye mo bowa na mo edun so mo ho no mo aduro nie adua ya herbal tonic wonum bia wonum betiam watimi adidi na wode aduane atene de Fred doctor e was 0244 544 422 and 0200 0200 383831 WhatsApp plan is 0555 797878 Lazy tomato mix we jama so fa bi ye waduane ahodo awuye nyina na wonso enyamu adanse die ye de ya sawe na ye di ho adanse enya na e wa jama so papa we enya kala bia ne yi esambia ni da bi we ye nto supa ya ye dua o man mu ya ene ya ye ne sa e de aba jama so 0240949091 Peggy Eramedase se enam nsayere bi ti se gonorrhea syphilis chlamydia de mo fe ne white no ye ka no de poa e wotwi mu genital herpes eni genital wart no ahye so ache aye kwada na aye kwankro na se wo pe ayeresa bia bia ebetumi atu sa ayade no ase ama de ene na me kanfo dank herbal complex asoye e de ama o se yare na ahye so ache no fa bra na soye na onfa bibiduro kwan so na onfa ntu ase kra emfa ma obetumi afre doctor e wo 0266 593330 0266593330 and that's 0244 017556 0244017556 ubetimi so ahwehwe doctor wo pechi number 2 omo Ben City Life Hybrid School no nti aya friend ne call na so ye ma memfa nko quick credit ene ye from bills micro credit ene eye fiada awasembe koso eyi sembe koso barbecue ni potiki ni nyina ebi be koso anonom ene ebro ni nyina ebi be koso na se ebe koso eye sikasem asem ne wo se ukoyi bi edeto ansa na wanya bi anom enu ntine men kwaje wadamfo bi sika na owie a ode atwa wo mpoa kwa bills micro credit na kwaka wasem echi omo sempo se wo account ana woni account untu susu a okoma so ya ombetimi aboa omo se eye collateral free ehu nya so ba ko free obi abama wabedane odansefo ansa na yetimi ama osika no bi enti omamu a omahata obabia hwehwe bills micro credit na fa wasem koda omo na sika no dodo obi a opebia ombenya bi ede ama wo mame fa nko grow fine asoye osese nsansa asa orede no ama rede no ani aye prekese mesi obi benya nanka efia wotiminya plaster aye na sa ne ho keka na wode ne ho akwakotwitwi wonom sebi aburochire nko na ya na mehu so otaye sa nipa ensem fata sa wodi wachi ebe kwakotwitwi bai ne se ntino pe girlfriend nipa bi enom mesi ananse enye yare enye police na achew nemom yare aye fe ne numbness ene pese yew entino se eze wonsa anasa wonano etwetwon aye wotititiri a kogrofa ne kopa omaso ye ni bi kogrofa ne kopa mu nipa ni bi enom se obeda so na wo honam ya o menses no emaye anase fibroid no de dani dan nyina moja etu a okwa onya grofa ni bi numa ebeboa na etu ase ede ama wanum ato ensem fata se nipa obetwa apeteshi anase mpono obefa bibi ansa na wokon aduane entini pe grofa ni bi nanom na ebeboa grofa eyaye kokwa ewo emamu a ene yede aye ne duduo mu obetimi afa doctor 0244 596532 0244 596532 ena okwa Misty Heba omokejetia emrom apidank omso okejetia ena smart heba open duduo to akwo ho a obetimi enya bi ato grofa o se mix grofa yes friend Dr. Mensis agbozo heba clinic se menka nche o se typhoid urinary problem anase STDs namusa yare ni nyina oba omo aso ya easy cry ema omo usisi eya wo ya ye kwa wontumi nko otenase a na woto asintini nyina etwetwen eya sciatica ena ye wo sa okọ agbozo heba clinic Dr. Ebeboa na etusa yare na ase ama erectile dysfunctioning premature ejaculation low sperm count misi eni wu se oba ware na wontumi nwo anase wo de ye kwa ye ka se nkwadan besini a unni ebampo na wodon sa kire ne so a eni wu obewu amiye wayi a sebi eyawo ma odo mo ba wiase ntinya wo faasefo enti ko agozo herbal clinic na omwa na sa low sperm count nsem nyina onsi anokwan yemfa mawo kuma se omo de chems old insurance junction obetumi afrom 0553417752 0553417752 akra so omo kwashiman obe from 0241750282 0417502282
mindset travel and talk consult o se oya Benjamin ni ochecheni anase oye apomdin dwumani na opese otukwan kokosua ade ana okopesika ede ba fie obo maso ya omono obetena se na nsem kaye ni sipia omodo watukwan omse Canada USA France Germany Korea aben hyehyehye bromo asoye so wudi best set bromo asoye no betumi aye bi ama emposa afi na ope visa na oba omono obetena se affidavit any gazette ni nyina omba boa na oma dise adwuma ni nyina ede ama omo bo nso eda form kra travel insurance ni nyina omso oma ye ready so ombe so wasene andi dise me wo ni say nyame wadom na se wonsaka visa na ombetimi ede wakodonkua anasa woyere ede aka ho frɛ my set for ewa to so me kafra glam biting na make up for honom wo mo se ene wo ba na se wo kɔ ayefro wo kɔ abedin to wo ye ayie de wo ye bia no betimi aboa ama bibia so atimi akonkan wo bra ye twitwi wanim kama ne se anti hwehwɛ glam by tina wo mo chiri kwan na bibia enya kama tina betwi wanim na won so de ahofe akɔ ayefro abedin to ayie no awokɔ no ase ne se anti fretina owo kuma se ne mpata mu ha ba bia obefre ni bia no obeba betwitwi wanim na ma na waje bibi ketuwa bi e wo bra chese won so ho aye fe pa 0544 466 280 0544 466 280 Eramidase my set travel and talk consult almost say so once and dwuma bia na wo pese utukwan dia so once and maybe say so obotire we electrician and as a plumber obo ma so omudu betukwa 2 years working permit ombaji ede ama kuma se omo ben airport runabout police station obetimi so from 0503 0508 368975 0508 368975 and as 0302 908398 0302 908398 Charistic Ventures for enedi eduro nwaso abedwaman so a edi amanfo nsemo hindi hereby malaria duro Zahara G mani meme nyina eduro Zahara man capsules me say ene fiada. Thank God it's Friday. Say yakwa ye no yakwa abedin to na yakwa ye ayefo na de aka ne se mpam so yebema yakodonkua ne yere no ani age ne senti no kopɛ Zahara man capsules na endi wasem emma Zahara mixture say yes anya me nyina awia na say immune system ne yemra na eja yapɛ Zahara mixture bi anonom o se general body weakness eno so omo ye ho adwuma say oye oba na say odepoa ene wudi eko a obo ma so ye ombepe aduro ne bi ede ama wo ana se mpo no honam dua no dane de nyina na ayemra yare ene pese eseti into ba Charistic Ventures for asoya ombeboa na omape nupa ne bi ede ama wo ne dudu mo betimi afre doctor e wo 0246 348334 0246 348334 ana se 0248 569335 0248 569335 ena uko okanshi drug lane ebuso omemu asa pharmacy shop anasa eba shop bia ubenya omunu pay bi ato erana me do ko Poza Travel and Tour Company omusi say ye visa nsem say ye ticket nsem say ye domestic anasa international airlines nsem nyina obo maso ya easy cramo mo hotel reservations nyina omaye ready say ombe so wasene so opese otukwan kofa niema ba anasa mpono kwotena ho na okopesika ede ba fie na wo fa asefo hu omaye so yoyo ne baba abade a ende me so ko Poza Travel and Tour Company ndafa wonsem nyina ekokoda omo obetimi ahwehwe omo okumase a omo be Matia Junction so amazin asem ena meken amena say first house one ena kejeti asoso ombe Morocco adishimai for Poza 0205 215495 0205 215495 and that's 0504 256360 0504 256360 era me da se papa na yentoa so ewo dwumade ne so yemfa birthday wish we ema ya dofo bi o say happy birthday sonko enkoma Wizzy Fresh we efi status and afei all members of Sky Sports omusi nyame enhira papa na onye wakoma so ade nyina amrade nyu fi adomo emfa nko adomo no mpagya wo emfansi mapoma eja so ebiem o say happy birthday sonko enkoma toro we efi status and members of Sky Sports
omo se omo ma woda pasonko Erade Nyankopon entutu anamon emfensi bia ya ekron na won hye wonimonyam afe ba ko ode aka wo fie hu won fanye wakoma so ade nyina emfa emma enjoy your day to the fullest ebusia de dwumadie nyina ede esi ewo akoma mu nsem dwumadie eso na wote papa J nka papa J ye ko Mamencha obia na onse emani bi won so obo ma no me romantic pa sa minim girl obia o ka chene boy say ya ommo me kra ya abo me so onse obi bone girl na ne fe na wani pe ya ommo me kra ya abo me obi so ne de no sa na emani bi pe mani bi ne jisa ya ma microphone na cheme say osi mani bi se be ma bo na so won da na ma no ho ajirija yes oba bi ho bo ne kra na ne libido kra ba o bo na sa night no my love no mu ani guy be go fine no let na say never ma libido na wo dey tena ho na pepe sa ma menchi Akoma rural bank I am a com branch na Eco bank so am a com branch mama church bio ada o dey anyume ene fie na church bank sa dey mama chow go ye no mo you omo shop I say we ko no mo bi mo ato mo hwe ye do mo se na me nhiro mo fantastic ti ye ko kra ne kra no de kan ene fie so se weekend ye ko no ye ko weekend so ye be be obi ahwe no so yi because obi wo ha do weekend obi say my adwuma bento say me jimani nti say be amando be say ba adwuma no watete nyama so kakra na mande asa be hia sa me da se ebusi afọ papa J e na mote ne nka no oba papa gi obi de to platform bi mo say ebronko na ye friend say abuse ananam se da bi obi kra de na asem ba ha so obi da dan se mewaro no ofa ne to saa ni nyina ya ai producers be so more de ba nice woman sexual abuse sexual abuse ni say de na counselor ka no odo obeware no ofa ne to saa 6 months senkanya se be ma ne twe ne hu ja na nkasem ne ka nru ya o na nko otimi egusu fa ne to se be ware no ebi na ne ye ka no ba be ma ne twe ne ho no ene ma ne hu se sa na me ye agimi ewura se sa ne ma nyina to bedwa ebetwa wo ho ye nyina ye nya gidie wo yemu se ade no se obi mpo ne bo ma wo ye ya se ebre ne wo se nka wo sua ye what I say also who sent afro crampo to brebe omuntamuti we fa na we afa hanum nti ade na wo se wotimetina situation bia mu a wonim se ade ne enye ye nso so wodi ahye otim se ebeye na wo mugidie na self resistance no ye nyina wo se esua sa nyema nyina anya sa ade a wo be wu ntem me wo philosophy ye si LL live to live ebusia papa gi na mote ne nka no ye de aseda PSA ma ye producers a omo hye adwumadie no kama fefefe nika ma ye tena ase dumienu mpamu ade besi no miensen so ede esomo eya na nabila kantanka ene ye friends na kwasi usu wone ne wo fa ase spartus kwajo sa akode wo mo adaroma ede mo bo a ye hye adwumadie no kama ma ye de esomo na efia dai. Thank God it's Friday, easy Friday so na ye ko weekend na mama fast dani bi emfa nko streaming ho kwasi beluchi na afei na najaw omo so adaroma na omo mu anti omo de yenko Facebook na afei onua television so e ma musu munya bi ehwe ye da mo ase nyame onhyira mu nyina ebusuafo ye ko eye weekend eye fiada ene je ne de obegye se de spot papa J kaye no ye kwaji ye ni nenso eya limit no bibia mu ono mo nsa mentwi ka ai pakisi baabi ne pe hotel bi da de cha befa wade ye mpetie na mensu bia jiwani na emomema ne mro so hwa wo so ye na ho ama asem na atutu anamo so siye kopa asem bia ma ho na adwada no ewo ha ya ebusuafo medin Akua Ofosuhemaa Boateng ofrem Awuraa mejo so metena mu edema beaches pio gabra aka Auntie B baby a obi anyame nka wo ho ebusuafo ye dwumadie no asiye sorry na sports crew no edi Akoma sports atu aso edi ama nyame ya adom adwada ye besa nso ehia hwa ho ye